Mir s vama. Drva su mi stigla, a i moji dobri, debeli, lijepi, pametni i pošteni kum je došao da pomogne svom lijepom, dobrom, pametnom, poštenom i vitkom kumu da se drva srede. Malo se bunio kad sam mu rekao da će drva cijepati momci sa mašinama. Možda nema antifriz. Rekao sam mu da ima napuklih grana u voćnjaku i da njih može da ispila ako mu je dosadno. Iako nova, ne znam zašto, motorka nije htjela da upali. Grane će ostati za ne daj Bože, ako potrošim ohladno. To je radni režim. I on bi tu trebao da bude u kontrolu. Da se staje između nogu pa se vuče. Aj bježi s tim aparatom. Kad je kum otišao, došli su momci za manje od sat vremena sa dvije mašine i cijepali cijelu gomilu. Kako sam tražio, iscijepani su na krupnije cijepanice, ali je problem što su teške i zbog kičme ne mogu da ih slažem, a teško mi je i da ih unosim, da ih utovarim u kolice. Dosta im je i što sam ih ponovo pokrio najlonom, da bar ne kisnu. I tu ispod strehe ne kisnu, a na dohvat ruke su mi. Bila je bila složena ili nesložena, bitno je da gore i izgorjeće. A evo i pouka kako se loži vatra u šporetu. U očišćeno ložište se stavi jedna tanja iz sulja čepanica na stranu prema Sulundaru, jer će plamen ići prema tamo, zagrijavaće je i potpaliti. Sredstvo za potpalu, u ovom slučaju kocku, sam zapalio pa onda ubacio, jer mi je tako lakše nego da ubacim i da plamenom pokušam da doprem do nje. Otvorim do od vazduha da bolje gori, a oko nje dodajem ljuškice i verije i tanke suše grančice koje će prihvatiti plamen. Što više, lakše će se i bolje vatra zapaliti. Onda dodajem sve krupnije i krupnije. A užitek je popiti čaj ili kafu skuvanu na šporetu. Mir i ljubav.